Somebody menya sofu bi power Ghana ha. I bet me be na no social media say I'm powerful than Angel Obinim. Angel Obinim. Obinim. No more can. Me we are see me buy. Me nye fake miracle da. Me Kenya me on konko no hontam. Yes. Me ye fake miracle, fake healing one pe. Everybody nye ma tum nyina free say no ngu ma asole. Yes. Everybody ngu ma asole man ka nipa 10. I saw for 1, 2, 3. Powerful men of God. Hey. Untimi nye obi ni mu free. Eba prophecy. Yes. Eye adwuma. Authentic. JJ. What you are doing now, Dom? Messi Ghana software. Whoop 1, 2. Minka 3 kura 1, 2. 1, 2 pe. Ah, who will be Sadiano? Obeyama on 10 tema. Messi for me make a yes. 1, 2. A software what Ghana. We say one more powerful. But we be free more. Messi would that one and Yame on Concono. The so was what was saying. We are so near Tiao Concono. 2023 ni came. 2022 ni came ni nano. Sebi fache mini atem. Kwa siye biya laudo ball. 2024 kiwu feeling me the rather my second chance. Rather me free. Wo ma second chance. Ja sorry ne ko. Free. I will say Mrs. Florence Obinim ebe trendy there na no trendy ye pa na se me no ka say ni kunu so I na adwen say busumi wo no so ebe trendy pa ma busia wo tre se ba no mind Ghana mu ade whole Ghana sofo no wono ene the most credible prophet among others na aka na nsem ya wo kai ama social media fo bu afu ye pa na busia wo mo aso e de ama Bishop Obinim mo akwaba e de about too much GS maso so first time you have me subscribe button so say na ebe na upload ni so for the first person ya won sa ebidi kan aka ebusia se ebo e de ra ensem no Bishop Daniel Obinim kwese dey e wo na asori dem ho a wo ya asori na ebusia ensem wo de tu dwane no e na ama social media fo bu afu ye pa wo tre se eba no mind Ghana mu na yeyi asofo ba ko be miensa e de agina wo se sa asofo miensa yeyi wo mu eba no kredi a wo mo ye number 1 eba ne se yemfa tumi enkyere bobere a wo mo ka ho be eba ne se yenkyere se ampa nyame enwo sra e wo ye so de a e na sa asofo miensa ka ho Bishop Obinim e kyere se ono e na be number 1 e de wo na nsem ye wo ka ye e na ama social media for ebu afu ni ye pa na wo makwakofa ni old video bi a wo be ka nsem bebre ni miracles a wodo a na wo kyere se wo ye ewom a wo mo de aba na busia yenko na yenko tie ensem a Bishop Obinim e ka kwese dey e wo na asori dem afa ye ba ne aba beti ne nsem so a wo ka na me bi a etwem Nyankopon mi donya me ka wo so ni asase ntam me kodo obi ni mam gina hey Ghana the whole Ghana ye ka so for 1 2 3 o me powerful me ka hu oh yes no kure powerful asofo mpoka asofo ni puka asofo ni puka the whole Ghana Debio somebody menya sofu bi power Ghana ha I obeti me be na no social media say I'm powerful than Angel Obinim. Angel Obinim. Obinim. No more can. Hey, more can carry power. Almost papa dear. Papa, me we are see me buy. Me nye fake miracle da. Debbie. Never. Unimu ye. Say I say fake miracle, fake healing. Debbie. Fake. Ebi see that. Men kan Yesu mpon kan konkono en kan Yankopon kwa na ka se bia me kwakwa se bone fache me Kenya me won konkono ho ntam yes the my fake miracle fake healing one pe Erwade nye ma atum nyina free se no ngu ma asole yes Erwade ngu ma asole man ka ni pattern fake miracle fake healing yeah one krada unimu de krompo same ni obi hihye ho for so yare say your want to say your left for you want to say what problem wow adom ni ho na yes let me tua woka yes the one you adom na yes sanity je yem friend no wa friend ho ni adom ni ho no share yes kura to me and the cheers ka ye anya wo hey erade am wa ye djuma wo se bansere am adwetire pa hey asofo no kura ka I saw for 1 2 3 powerful men of God hey untimi nye obi ni mu free Debbie share number 1
Number 1. Eba prophecy. Yes. Eye adwuma. Authentic. JJ. What you are doing now, Tom? Yes. Eba preaching. What you are doing? Any teachings. What you are doing? Who decode these scriptures? What kind mysteries? What you are doing now, Chairman? What you are show? Say you come mind in my BBC. And no crowd you cook. You cook. But Kweku. I told him that will be catching Abulu soon. He say, "What Abulu so sorry and then you baby fair." Baby cheha. Baby baby. Me tibia na me ho me te. Me se wo be kwa sa be si wachi aba ha se Yes. And then after the matter papa Obinim preaching na se. Em say God na nka sa time ono apese wo ye no. No why yeah. Em say no person enti ba minya because Sir. nye no pa chiro be chini pa. E wade we ho. Me se Ghana sofo. Wo pe 1 2 me nka tre kura 1 2 1 2 pe. Wo wa bisade no obeyama wo ntentama me se fa me ka ho. Yes. 1 2. Asofo 2. Yes. Me nka 3 o. 2. 1 2. Asofo 2. Yes. Fa ba ko ka me ho. Asofo e wo Ghana wo se wo mo ye powerful mbeti mama wo bisade na ba sharp fast sharp. Me se pe ba ko ka me ho. Yes. Sa 1 2 no enyimi mfrim Davida. because wo yi me mfrim a me se wo da wa na nyame wo nkonko no be so waso atwe waso se wo ya ya so ne atia wo nkonko no tie de obi ni mo kan na ye mie wani fa wo bi ni mo ho adom a ya sesade ama no. Yes. Adom Get him adom. Get him adom. Too much, papa. ejagulaja be se obi ni mo nye Hey, utuampa. Be kanokore. wasa obi ni mo nye wotu ampa Utuampa. wanya mo hwe ni ye wotu ampa Sara ba ku bi so kan. Hey, obi simi chance na no so mo hwe no. he me se me ba ho madana nso me ba ho. Yes. I was here and someone Bishop that Obinim can see there no near Pakuti Abanity. Saturday, Yamwan, and I sign court. Near Cotian St. Maybe, what kind of a young way, 70 million years as a dear buyer. Saturday, what can you walking? When the kind of video na me try na me kan say me say first me timi ka say me dane wo wo dane jackass ball me try me betu I saw them me betu and 4 5 years what say me ka biu ni nyina ye mistake mama Once was mistake and no nkyere say na minisa adoma chede no me wa adoma chede me timi bu anipa but mini adoma chede a sebi me dane abo akodi bone you see so what I say there be me wa adoma chede me de bu anipa iti nkyere mu na nkoyie we mu free na be ye mistake mama o mu free na me nsem bebre wa bonten a me se metwa lupin me ye say metwa lupin fa just say se fa chame nyansa ni what I say tina me tu fu say 2023 ni twa mu 2022 ni twa mu nyina no se bi fa chame ni atem kwasie bia la wo ho ball no amwa wo no 2024 twu fu ni nchen ja sorry no twu fu ni nchen twu fu so fo nchen what I say e wo yesu din e ra din shira mistakes in ya be but ni nyina mu no hwe wan kotobim Pastor no so ka ho bi we say we dey me free mo we dey rather my second chance we dey me free wo ma second chance ja sorry no from team no ja sorry no ko free mo wo ma the mistakes nkitikiti bi o ye na wo tall form no e wa abrabom wo free mo wo da form be pem ne listening obi so ko wo da form mo de hidden truth in plain sight this is it or come and say I just page me back 4 years 5 years na me di da be pen na me ni age damage control woni gym na me yere me mama dofo atwa me hwahia me nkofo atwa me hwahia obi ani age iti me tufu bio say tutunye me yi emfa woda ye ni agro say me de ona bo kra po me bra pe ya so tutunye me yi ja sorry so obi ni men so jai asori ni ko na mo tuma tutunye me yi say wo kai video no enso so minim say hono hwe bia enso so de masonda ye enso so bo kwa me bra na kasa no wo mi hwe ono ne kasa na wo kasa no na me so me plan de meka chale na rade kasa kire me enko so ibo kwa be sonda ye na rade kasa enso so because ye di fo no rade timi kasa gu yasum
ana ye ni so visi Forget them. ana ye dai mu but wo de me so wo dai mu na wo so dai Yo ka kire wo. ti ne wale kasa kire me enso so Ma dwene nya na me dwuma so ma dai wati. parable ne wade ma me Munya so sign eno ko munya obia, omunya obia we mu. enso so akoso Omunye mahwe. ti mani ba no so na akoya so den nipa so ya so den ti Awurade a je no be obetwe no iti nyame bra no ene de me to from there bi God has left them. Nyame no we jaw mo hokọ, nyame no no na wo ho. So focus on your life and leave these guys alone. correcting mistakes must happen. Stop going to church, it's a scam. Correcting mistakes must happen. Iti won so bia no mistakes. Correcting this so be a chi ja so ne ko. Da mo so mo so no. Awurade apagya mo no. Tutu ne meyie. Anya so to from won so le bi ewo. Won so le bi ewo. What you say? Be out of from crowd with you. Timi so from video refer for 2 way. Let's take it no. Stop going to church. A bit many boldness about one tia be cardia atu ni brebi atwam. So also a man of God. God. You be na kukudu be cardia. Said say na tom nti hwe ne bia nto. Holier than thou people. Me do me Holier than thou people. Mumu ye mistake. Actually for man e ba ne do so. Ti na me de me dia ye futu. Ti futu no koye miensa. Jidi ka te hwe woda ye. Me de ne Awurade yi ne ma kire me da ye mu ne kasa. Enkwa ha. Enso so enfino enyese o si e boje me so me wodom me sika me wonhira me fa ha police soldiers guide me ma twobia guide me timfi first de ma so me afa bi bi paso den Awurade yi kirem kra me nye ho adwuma papa na e ba me mmɔ ho mpa bo ne kra me mmɔ Awurade timi yi ne ma chese wakola we wo yese yenye ene ne nkasa ana se tia no ayesa pam no ni na mintie many ba me so na se Awurade atwe no na de betomato Nti fefutu no ate enu sham Jesus said, I know the one who sent me has not left me. So Nyankopon we jaw so we jano hoko video ni nyine wa hwe bi onye kotwa bi so a meda wase wa woni atwa me video ni bia so meda wase but e bia woni kotwa stop church so nti wan hye da wo futu church is a scam munya so ne ko enu wo so caption no twero ye no ama wan ti video na se hwe stop church pe bi hwe udon ko pe bi hwe kakere kura wo hwe ni stop church Etutu niema yi awari mu adwuma mu sika mu abrabom mu bibiam tutu niema yi you don't need a pastor in your life you need a pastor of your own life afi na wo ba tutu niema yi anyesa bra sister ma me ba Enzabusia Bishop Daniel Kojo Obinim ne nsɛm a wɔka no mmere bi atwam ne no ɛna yakwa akoti aba ne penifo sɛ besepa ɛne koni aha yɛtase ne benyansafo nti mesrɛ sɛ videos yi mie ne nyina ne yakwa akoti sɛne nsɛm no wosi ehu ne faaye ne baaye ya asabre woka ne woka aso eyampa se eba na sofo a wo mu ekire tumi a wo the Bishop that Obinim beso number 1 and as number 2 yehu our comment section or all the social media handles too much gh message say obemi subscribe to no like no share na for so any be ashmedin at the dark code macro